Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Menteri Rambak Kajala Conrad Kesangma ubaderu National President kaseng NPP menta ulahir sa kasnong Shallang Ïalap election na kabenta ukertong kaseng NPP na motion constituency uba Gigur Myrthong. Conrad marihir na helikopter ulaya sim bentaru hakajinga rally haringkat uba Gigur Myrthong ringkat pakipai pak dong kesan ke NPP mata ter kayo Shallang hadu banda poi hakamadan Shallang kajakaban penlong ikajingalang padpa. Hakani kasingi la sakiru daga jingdan jengki hajar ngut ki padpa nong song kathan Shallang kentup iki khasi bagaru ki belaya ap hakati kamadan bapelong jiningalang. Meghalaya TMC kawan Rakshapi ya kamai kan anda ka TMC kan thau sarkar Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manwan berkum juru ban ajing era pisa ka belong siajar dikasi benai kata khat arjar dikasi sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC